ngiyaqala bazalwane kube khona emoyeni wami ukuthi ake ngibe nemiyalo lewendusela kini bantwana baNkulunkulu kusinika unake lokunikwenke kuze kusigijima kwethu kungabi lide. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Manje ngicela ukuthi bobabe nabomake baphakamise isandla bonke balingise mina bathi bonke bomake nabobabe labakhona la kodleni bathi nje isandla. Ngiyabonga abantu abadala ngiyakubona isandla yesisana. Lapha abantwana baNkulunkulu ngicela kwendlulisa umyalo umoya nje lokahle. Sathane usemsebenzini sowushido verse 12 usebenza kulisusa lini. Kunento lekhona phakathi kwethu sibandla angicale ngani bobabe nabomama. Bobabe nabomake bazalwane. Kunelivi lithi khulisa umntwana. Ngendlela letawuba ngeyakhe. Uyawuthi nasakhulile anesuki kuyo. Hallelujah. Ngicela ukuthi bobabe nabomake lenkholwabo kuJesu lelibantu bakaNkulunkulu. Ngicela nina ke nayinkhona isimentele kahle Jesu. Ngoba lapha sisekukholweni sibheke kuphila ngenthando yaNkulunkulu. Ngicela ukuthi kini bobabe nabomake nakani nabo labantwana bethu lekasibusise ngabo uNkulunkulu bayakholwa noma abakholwa nakani bazale ukuthi umsebenzi wethu wekuthi sibakhulise kahle. Ngifuna ukukhuluma ngendzaba yokugcoka kafishane. Labantwana bethu lesikholwa nabo labasha nema-teenager bazalwane abafuni ukugcokela uNkulunkulu kahle. Bayateleka, bayastrika, bagqoka timbatho letifanana netekifele. Babe labazalwane laba bakholwa bayahlabelelisa sanibonani bazalwane bagqoka budlapha abantwana bethu. Ngifuna sinakele ukuthi ke lenzaba iqala kithi bobabe nabomake. Uma uyothengela umntwana wakho sembatho mthengele umntwana wakho sembatho lesitawuniketa uNkulunkulu udumo. Mthengele umntwana wakho sembatho lesitawumenta ukuthi angagqokisi kwengwadla akholwa. Lesitawumenta umntwana wakho angabi sexy. Lingazi hede nalimbona umzalwane lesikhonda naye ligwinye matha gcwale sisifise kulala naye ngoba agqoke kahle. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Uyakhuluma noTimothy uthi bonke besifazane abagqoke kahle. Bagqoke futhi nange kuhlonipheka. Sanibona bazalwane. Hallelujah. Labanengi balaba lesikhonda nabo ema-teenager ikakhulukazi besimame ngoba nivile ithi labasikade. Lokushothi lo mkhuba longasikahle nasekukholwe kuvama ukuba ngakwesayidi. Siyaqala ke makholwa aJesu ukuthi asibunakeni lokhu. Kuthi lokukholwa lokhu inhloso yabo ukuthi kusithathe kusiphe ukuphila lokuphakade. Singakhali uma sedlula emhlabeni. Lokho kutaba ukuthi simlalele uNkulunkulu sikwenze lokhu lokufunwa nguye. Singamvumeli ke Sathane ukuthi antshontshele ivila uNkulunkulu ekhihlidiwe intetho. Sanibona bazalwane. Amen. Siyacela sibafundisi benu bazalwane. Kwekuthi kubomake nabobabe siqinisekisa ukuthi umntwana wakho timpahla lekathengelwa tona akube timpahla decent. Sanibonani bazalwane. Amen. Kungabi ikeke letifika ngetulu kwemadrona atibe ngaphasi kwemadrona. Nemaroko sanibonani bazalwane. Masheti ma-t-shirt ungamthengeli umntwana wakho sembatho litasineka sigqokile kubonakale tinzamo tebra. Lokho kusho ukuthi ugqoke kabi lo mzalwane lona.
usuke ekhaya kakho mzalwane imali yokuthenga impahla unikwa nguwe uyakholwa wena kanye nalomntwana sawubheka ukuthi ukukholwa kwakho kutawukhula kahle njani ngoba awunaki indlela ekagcoka ngayo sanibonani bazalwane labanye kulabantu bana bethu sibathekele bayiniform akahle afika ngaphasi kwemadolo bawajube bona bawajuba nje bakholwa nathi kube kunemfundiso eBhayibheli ethi asigqokeni kahle sigqoke nangani ngikuhlonipheka kodwa bagaluja lembhalo uma ngabe usuka nemntana ekhaya make babe uya enkonzweni mnake ukuthi ugcoke ngendlela uNkulunkulu lathakasa ngayo yini nakagcoke ngayo ngibona uyela baka usebantwana nabafika la enkonzweni sithi pay imali sathi abayinduse nabafika la ababi labahlala la ngaphandle inkonzo yaqhubeka baqwelela ngaphandle kude labantu abaxoxa indzaba baxoxa incingo labanye inkinga lo moya usuka nala etembathweni uthi abagcoki kahle bathi vele bathengisa babe bayakholwa lokho kuhlungu basuka nathi emakhaya asihlala khona nakagcoka nomntwana batawugibela imoto noma sebhasini uyambona ukuthi ugcoke njani ingakaphuma ekhaya asekungabi umsebenzi wabafundisi kuphela lona wekugcoka sanibonani bazalwane amen enkonzweni ekukholweni iBhayibheli sikugcoka kahle lamaroko netiketi etibangela ukuthi umzalwane akhiphe amashape esibunu sonke ikhevi yonke esibunu isiphelele la kuphela sibunu khona lona lagcoke kanjalo sehluleki selikholwa nangabe nomusha teenager asibunakeni kungakhulunywa abafundisi kuphela nine bobabe nabo make niphila labe emakhaya abantwana bathengelwa ngini futhi sanibonani bazalwane sesibuyele emakhaya siyafisa kusikube nelushintsho amen bazalwane ngoba kwanyalo bantwana lesikholwa nabi kakhulu kathi bosisi kanakubhuti lamabhuluko lasebawathanda lawa lasefashionini libhuluko ukwazi ukuthi lisokisi kusukela kugane ezicakaleni uyofika la uqala sibunu khona libhuluko umfana limkalile nelijolo ungathi ligiya lesibhuluko usuka lo mfana lona insizwa teenager ehlulekile kugcoka kahle kunjalo uma ngabe nje agijima ekala kutohlabelelisa noma kutofakaza kumele anqandva yohlala phansi ngoba sehlulekile akukafanele size sifike ekutheni sikuncanze udala asitimiseleni sigcoke kahle ngekuhlonipheka amen enkonzweni amen bazalwane sibe labafundisekayo ngoba na ulikholwa ufundiseka udisida wena ngicabanga kuyevakala angence ungabe ngathi ngicala phansi ishumayela umuyalo nje siphelo sethu sibafundisi bethu kwesibili ke bazalwane munabo sengibina ngabo phakathi kwethu sinemfowethu sikhumbuzo simelane kanye naso